Ljudi, evo nas ponovo u Dario Red Thumb Up SRB. I, kao što vidite, trebamo još 20 minuta čekati da mi se otvori super magical chest. I to će tako biti, onako, cijelo vrijeme čekam i ne mogu. I sad sam pogledala, imam 2 diamonda, treba mi 3. Kad se spusti na 19 minuta i 59 sekundi, verujem da će onda biti za 2 diamonda. I onda ću ga otvoriti sa vama. Sad ćemo da vidimo. Ako ne, onda stvarno ne znam. Onda bi bilo na 14... Evo ga. Možemo da otvorimo. Možemo da otvorimo. 3. Idemo. Otvoramo koliko gold? 2000, super. 10 eliksir kolektora. Tornado, yes. Tornado, giant, ništa posebno. I ne, nismo dobili legendarnu kartu. Znači, poludet ću. Kako nisam dobio? Ne. Još sam potrošio 2 dodatna diamonda. Ali dobro, šta ćeš? Dobro, vidimo se u sljedećem videu. Kada dobijemo još nešto cool ili sljedeći video što će možda biti sutra ili tako nešto. Vidimo se do tada i ćao ste!